إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المحدث على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لقى ومن جمعة أنفقوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنفقوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله أنفقوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah, taufik, inayah dan semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di masjid yang penuh dengan maghfirah dan keberkahan ini. Sekaligus kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini sedang dijauhkan pintu hidayahnya, Allah dekatkan kembali sehingga bisa bersama-sama dengan kita untuk menggapai kebaikan sebagai bekal kita jika suatu kelak nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu kita semua berharap adalah bagian dari umat Kanjeng Rasul yang kelak mendapatkan hak kita, yaitu syafa'atul uthma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi yaumin la ghilla illa billuh, di hari di mana tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya pribadi sekaligus untuk semua jamaah untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sekuat tenaga dalam posisi apapun kita berkomitmen untuk menjalankan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam setiap momentum terkhusus di hari Jumat kita senantiasa mendengar dan khatib menyampaikan bahwa kita diminta untuk sungguh-sungguh memperhatikan ketakwaan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya apa atau begitu pentingnyakah ketakwaan sehingga hampir setiap waktu kita diberikan nasihat, kita diberikan wasiat untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita. Hadirin rahimakumullah, takwa dalam pengertian yang sangat luas adalah bagaimana kita menjaga sikap mentalitas kita untuk senantiasa berperilaku positif, senantiasa waspada, dan senantiasa mawas diri terhadap lingkungan hari-hari kita. Hadirin rahimahullah, dengan bertakwa sehingga kita senantiasa terbujuk untuk melakukan kebaikan dan kita merasa atau terbawa untuk tidak melakukan keburukan apapun yang sifatnya maksiat. Hadirin, Rasulullah SAW pernah bersabda, iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian sangat memperhatikan perilaku jujur apa adanya, tidak bermuka dua. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya tidak bermuka dua, jujur, yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran kita akan menghantarkan kita kepada jalan kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan kita
perilaku baik kita yang kita lakukan sepanjang waktu akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana caranya kita meningkatkan ketakwaan supaya kita terhindar dari perbuatan yang buruk? Yang pertama, hadirin rahimakumullah, mari kita perbaiki sholat kita, karena semakin sempurna ibadah kita, semakin sempurna sholat kita, maka akan berpengaruh kepada seluruh amaliyah kita, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Semakin baik ibadah kita dengan Allah, maka akan berkorelasi pula dengan kebaikan kita terhadap sesama. Yang kedua, hadirin Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kita, mari kita tadabburi Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita hayati maknanya, dan pelan-pelan kita mencoba mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dengan begitu, senantiasa kita akan terjaga dari perbuatan yang tidak baik, karena kita mengerti bahwa Al-Quran adalah panduan hidup kita. Yang ketiga, hadirin Allah, supaya ketakwaan senantiasa terjaga dan bertambah, mari kita lakukan sepanjang waktu di sisa waktu kita untuk belajar atau taklim. Dengan belajar kita meningkatkan kualitas keilmuan kita, sehingga kita menjadi mengerti mana ibadah kita yang kurang, mana yang perlu kita sempurnakan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita mau belajar. Belajar tidak cukup dengan YouTube, tidak cukup dengan media sosial yang hari ini sedang berkembang, tapi harus dipandu oleh guru yang memiliki reputasi yang baik, keilmuan yang baik, akhlak yang baik, sehingga dia akan membimbing kita untuk mendapatkan jalan kebaikan. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah supaya kita dijalankan jalan yang benar adalah yang benar, yang salah adalah yang salah, sehingga akan menghantarkan kita untuk senantiasa husnul khotimah nantinya. Hadirin rahimakumullah, apa fungsinya takwa itu sendiri? Takwa setidaknya akan menjadi benteng bagi kita untuk tidak mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan spirit kepada kita, inspirasi kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri, memperbaiki amal ibadah kita, sehingga kita tidak akan pernah terhindar dari fungsi dan visi penciptaan kita sebagai hamba Allah, yaitu untuk beribadah. Hadirin, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang waktu ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah al-aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis-salam wassalam ala nabiyil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aqamahallahu wa atamaha. Sawu sufufakum fa ila tasfiyata sufuf min tamamis salah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات لله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين يا الله يا ملك السائلين الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما جبرت لجلال وعظيم سلطانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين اللهم يا الله إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. اللهم يا الله بن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله ربنا أجعلنا أولادنا وتلاميذنا وذريتنا يا الله من أهل القرآن، من الخير، من أهل الجنة، من أهل التقوى، من أهل العلم يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط